S obzirom na to da je ministar Piletić iznio podatke za iduću godinu o očekivanom rastu BDP-a od 2,7% i inflatornom učinku od 2,8%, jasno je da je ponuda vlade daleko od očekivanja sindikata. Mi ovim iznosom od 30 eura ugovaramo novo, dakle, materijalno primanje na razini od 360 eura godišnje. Kad tome dodate i druga prava koju smo u proteklih nekoliko godina povećali, božićnica danas iznosi 300 eura, regres iznosi 300 eura, imamo novo pravo uskrsnice i ovih 360 eura za prehranu, čini vam, dakle, godišnji prihod svim našim 265.000 zaposlenih u iznosu od 1060 eura. Ministar je ustrajan pa nastavlja. Kao što ni njima nije prihvatljiva vladina ponuda, još uvijek nije prihvatljivo vladi u godini u kojoj smo povećali osnovicu 6%, nema nikakvog razloga da u idućoj godini ugovaramo osnovicu veću za 8%, kada je očekivana inflacija 2,8%. Ovaj model gdje smo više usmjerili na neto isplate svim našim radnicima putem, dakle, neoporezivog materijalnog primanja i jedan dio u osnovicu ide upravo u korist, dakle, svim našim službenicima, zaposlenima, jer 30 euro je neto, neoporezivo i sjeda na njihov račun. Sindikati nezadovoljni. No jasno je da sindikati javnih službi nisu zadovoljni ponudom vlade, te ukoliko ne dođe do pomaka i zadovoljavanja zahtjeva sindikalne strane, naravno će sindikalna strana morati zaoštriti svoju situaciju. Sindikati matice tu su vrlo jasni i konkretni po tom pitanju. Smatramo da je ovakva ponuda vlade totalno neprihvatljiva. Naravno, kad govorimo o bilo kakvim ekonomskim pokazateljima za iduću godinu, 2026. godinu, tada današnja ponuda vlade odrasta 1,10%, a svjesni sami da je planirana inflacija u narednoj godini 2,8%, jasno je da odstupa i od onoga što je očekivana inflacija u narednoj godini. Nakon jedne stanke, jednog time-outa koje smo mi tražili, mi smo zajednički izašli sa našim traženjem, a to je 4% povišica osnovice od 1.1. i 4% od 1.9. I također tražili smo topli obrok od 1.1. 60 eura. Tako da, evo, vlada je primila na znanje i rečeno je da ćemo, izvijestit će danas vladu i dobit ćemo poziv vjerojatno za sljedeći tjedan gdje ćemo čuti što je vlada u odnosu na naše traženje odgovorila. Ministar Piletić zaključio je današnji krug pregovora riječima da će sindikalnu ponudu odmah prenijeti premijeru i užem kabinetu vlade na sastanku koji je bio zakazan za 11 sati. Očekuje nas, dakle, još barem jedan krug pregovora.